amater. Svaka čast. Ovo mi je prvi put ispod 20, ja mislim. Bravo. Dobro, je da plivam u ovom odijelu, ali dobro, opet sam zadovoljan. Čestitam! Evo ga, konačno neki pomak na plivanju. Konačno je probijena ta barijera od 20 minuta. Ja inače sam, ko što ste možda već skužili, dosta analitičan, sve bilježim. Tako da sam bilježio i plivačke ove rekorde u periodu dok sam još znao i srušiti pokoji rekord dok nije došlo do stagnacije. I imam zabilježeno da sam 23.2010. godine plivao 20 minuta i 5 sekundi. I ko bi rekao da će proći 12 godina do kad sam srušio taj rekord, iako sam u međuvremenu dosta plivao. Plivanje uvijek, u biti većinu ovih zimskih perioda je plivanje bilo u fokusu i vjerujem da je bilo par navrata kad sam bio na razini da mogu srušiti taj rekord, međutim ne volim baš raditi testove, tako da to nikad nisam verificirao i mislim da ako sam ne bio na razini za ispod 20 nije bilo sigurno na 19.30 nego negdje malo, par sekundi ispod 20. Tako da mi je jako drago i ovo je dobro došlo za samopouzdanje da se konačno vidi taj pomak na plivanju. Možda neki od vas zanima šta sam radio da nakon svih tih godina konačno vidi neki pomak i vjerujem da se dosta vas nada da ću sad otkriti neku tajnu, ko Sanders kad počne pričati da u biti pliva manje, ali da se fokusira na kako osjetiti vodu i da pliva s manjim intenzitetom, ali je brži. Ja sam se isto to nadao kad sam lani nakon frustracija sa više utrka u biti koja je kulminirala utrku u Riminiju prošle godine odlučio kontaktirati Petra koji mi je otad plivački trener i sad normalno da sam se na prvom nekakvom sastanku nadao da će mi sad on reći šta radiš s tom rukom, to ti je ogromna greška i onda ispraviš tako 1-2 greške i imaš 5 sekundi po 100 metara brže prolaze. Međutim, nažalost to se nije dogodilo. Na prvom treningu je rekao da ta tehnika izgleda više manje ok, mislim ima tu grešaka, ali nije ništa kardinalno. I odmah mi je, nakon tako što je vidio kako plivam, pitao me, u biti smo taj dan samo trebali dogovoriti se i eventualno da mi malo pogleda tehniku, pitao me kad sam već na bazenu hoću otplivat neki set, pa sam rekao ajde može i onda mi da set od 5-5,5 km, tako da sam odmah prvi dan znao šta me čeka. Mislim, počeli smo u malo nezgodnom trenutku kad je sezona već počela i cijelu tu sezonu sam dosta plivao, a rezultati na utrkama su bili onako li-la, bilo je neki utrka koje su bile ok, sa većinom u biti nisam bio zadovoljan jer sam mislio da mogu plivati ispod 50, a to se lani nije dogodilo. Ali evo sad, obzirom na ovo, mislim da je jedan od ciljeva za ovu godinu što je bilo plivanje od 49-59 ili brže, mislim da je to i više nego dohvatljivo. Evo sa ovim testom je konačno završio taj plivački blok. U zadnja 3 mjeseca sam otplivao 413 km i eto, drago mi je da je to odrađeno, da je to iza mene i da se sad vraćam u neki normalniji ciklus, balansiraniji ciklus što se triatlon treninga tiče. I sad evo šta smo radili u treningu, nije to bilo ništa spektakularno, dosta je se plivalo, uglavnom su to bili treninzi na nešto nižem intenzitetu, znači lagano do srednje, bilo je neki treninga koji su bili malo jači, ali ništa pretjerano jako. I mislim plivao sam dosta, maksimalni tjedan je bio 39,2 km, a svi ovi tjedni su u biti bili, minimum je bio 30 km tjedno. Imao sam i prije takve blokove, plivački blokove sa fokusom na plivanje, međutim obično bi u prijašnjim godinama radio više treninga, radio bi znači možda 8-9 treninga tjedno ili čak 10, a sad smo u biti osim u ovom najvećem tjednu
Radili smo po jedan trening, u biti 6 treninga tjedno, s jednim danom odmora od plivanja. Eto, jedino je u tom tjednu od 39 km bio jedan dan sa duplim plivanjem. I maksimalna plivanja su bila, znači najduže plivanje mi je bilo 8 km i 200 metara i bilo je još tu dosta njih po 7,5 km, a glavni setovi su bili često i oko 5 km, tako da nije tu bilo baš puno nekakvog traženja osjećaja za vodu, iako kad plivaš toliko kilometara nekako počneš i osjećati tu vodu. U međuvremenu se i tehnika malo popravila, iako nije bio nekakav fokus na tehniku. Mislim, radio sam neke drillove, znao sam neke stvari koje treba ispraviti. I imam tu snimku od negdje oko Nove godine na kojoj se vidi kako mi bježi koja je ovo lijeva ruka. I sad je se to malo popravilo, a popravili smo to tako što sam počeo disati na ovu, inače dišem na desnu stranu, počeo sam sad disati na lijevu, i dalje mi je desna jača, ali sad je to, ispočetka je desna strana bila dosta brža, sad je se već to dosta izjednačilo i evo, ko što vidite po videu sa testa, ta ruka mi dosta manje luta, znači dosta je se izbalansirala. Eto, to je to o plivanju, mislim da sam rekao sve što sam imao reći i idemo sad dalje. Sad će volumen će nešto pasti, međutim intenzitet ide gore i ovo 19:30 to je dobro, ali i dalje nije dovoljno dobro, mislim za nekakvu prvu grupu te treba minimum 18 minuta, sa 18 bi se moglo nekako provući u prvu grupu. Ali ništa, idemo korak po korak i ovo je nešto i ovo je dobra nekakva startna pozicija. Vidjet ćemo, možda do sezone uspijem skinuti još koju sekundu. Toliko od mene za večeras i vidimo se. Nadam se da neće proći više od 2-3 tjedna ko u zadnje vrijeme. Ćao!